Sehlo esidumile akekho ongasazi. Sisithola encwadini kaMathewu lesifunda kuyona, sisithola encwadini kaLuke chapter 9, sisithola encwadini kaMark chapter 9. Kodwa-ke uyabona ukuthi uyifunda same sehlo kuba khona ama-details athize owatholayo, like for instance incwadi kaLuke ezisikhuluma uzoza ukuthi khona ama-details akhona angaveli la kuMathewu. Kodwa-ke isehlo kuyenzeka-ke iBhayibheli njengoba sinevangeli elilodwa kodwa libhalwe abazalwane abane. Gospel according to Matthew, according to Mark, according to John, according to Luke. Ivangeli elinababhali babhala ngomuntu oyedwa njengoba beyofona, futhi babhala ngeyikhathi ezihlukene. Nama-source of information awafani, kodwa izinto abayibhala beyithola kuma-eyewitnesses ngalo muntu ekuthiwa uJesu. Umuntu oyedwa njalo. Omunye acabanga ukuthi isiphi isizathu sokubhala iy'ncwadi eziwu-4 ngomuntu oyedwa, ngempilo yomuntu oyedwa. Uyabona noma kudlala ibhola, uthi ubona ibhola bekudlala enyameni. Ibhola madlala kukhona amakhamera agijima la ngaphandle kwe-ground, on the floor, uthi ukabona ibambisa phesheya. Kube khona ikhamera egijima phezulu, ukuze ulibone i-ground midlala ubona phansi, khona ikhamera egijima phezulu. Kube khona ikhamera uthola ukuthi mhlawumbe seduze kwa-goalkeeper ngaphandle kwebala. Uyabona, nakuleli icala khona amakhamera agijimayo. Uyabona, uzoyibuza ukuthi basi ubani ogijima kangaka athola ispeed somdlali ezegijima amlandele. Kana amakhamera asethiwe, amanaged somewhere ukuthi acaptureishe umdlalo owodwa, but from different angles. Same game, kodwa ukwazi ukulibona phezulu, ulibazi ukulibona eceleni. Uyabona? Ngenxa yalama cameras. Yingakho kubonakala kalula ukuthi bese ke-evaluate ukubonakala ukuthi was it a foul yini, ngayi-penalty indlela adlalise kabi ngayo umdlali. Bese kuyobukwa lapha kuma-screens. Sekureviewa, i-reverse into eyenzakalile ukuze balethe i-judgment. Bayithola because of those cameras from different angles. Abona into ureferee ngeke ayibone. Yes. Ama-witnesses njalo lawo awitnessa ngomdlalo wodwa. Same thing applies. uMatthew ukhuluma ngoJesu from a different perspective. uMark ukhuluma ngoJesu from a different perspective. Omunye uqamisa ubuntu bukaJesu, omunye uqamisa ukuthi uJesu is the Messiah owayelindwa amaJuda. Yabona, khuluma ngomuntu oyedwa from different perspective. That is why uthola isehlo esisodwa usithole ey'ncwadini ezahlukileyo. Ungakulindeli ukuthola ngokwe-emphasis kaMoya Ngcwele ukuthi uMoya Ngcwele ubekani kulo mbhalo maqondana nalo muntu. Omunye ebeka nje efuna ukukhombisa ukuthi uJesu uyinzalo kaDavide. Ingakho abanye beqala ngegenealogy kaJesu. Ungayifunda uzuzele ungazi ukuthi eyani igenealogy, kanti iprove ukuthi lo Jesu uyena osifanele isihlalo sikaDavide. Ayikho inkosi kaIsrael, kodwa ngenxa yegenealogy izoprove ukuthi uJesu one day wobuya nebandla and rule the whole world, the millennial kingdom, from the city of Jerusalem. Ingakho ethi impande kaDavide, impande umsusa, impande umsusa ngithi. Yeah, athi omunye umbhali Jesu indodana. Yabo, impande umsusa indodana
inzalo. uJesu umsusa ukhosi kaDavide futhi uyinzalo kaDavide. Yabo wayekhona before uDavide, wakhona after uDavide. Yes. Prove nje ukuthi uJesu will rule and reign ehlalweni. Ingakho iziphebeli uNkulunkulu ekhuluma noSamuel ethi ngeke akaniswela umuntu ohlala ehlalweni sikaDavide forever. Forever. Who is that person? It's King Jesus. So there must be genealogy to prove uzalo. Ngoba ehlalweni sobukhosi kufanele prove uzalo. Nesile esikhona nje kwakufanele prove uzalo. Yekucabanga. Kodwa uyimbewu yenkosi ebikhona ihlezi. They can prove that. Yekipolitiki but uzalo. Amen. So wayengeke kube khona umkhosi kaDavide ukuba uJesu wayengekho. Ngesikhathi ehlezi nje uDavide noma uJesu engakazali wayebambele. Ingakho kubalekile ukuthi avele noma ngathiwa ukhona ngisho kaMowabi uRuth engesiyo kaIsrael noma ngangena kwigenealogy kaJesu. Kodwa igenealogy uyitrace ngomuntu wesilisa. Yeah, uchiza umuntu wesilisa ukuthi ngoba silela ukutrace ngoma kwami. Noma ngahlala u9 months utrace ngoba kwami. Ngoba inzalo ihamba ngembewu. Yes, abazalwane. Ingakho ungabanga inkinga ukuthi uJesu ahlale eswini sesoni engcwele. Wangacontaminated waphuma engcwele. Ngoba wayengekho imbewu kaJosefa. Imvelo yokuthi uJesu wahlala u9 months azange kumhlukameze ubungcwele bakhe. Ngoba icontainer akusikhona la sithatha khona ukona. Yes. Azoni zone, azalwa ngasizoni ngenxa yomawethu. Yes. Yes, ingakho phela iblame enkulu. Iyaqondiswa kuAdam. Engadlanga yedwa, bede bebabili. Kodwa kwathiwa uJesu Adam wesibili. Azange uMaria uEva wesibili cha, uJesu Adam wesibili. Ngoba ukona kuvele endodeni. Umubona ingane izalo nje bokwazi kuzalwa isoni. Esiqhamuke ngumuntu wesilisa. Ngisho ukuthi ke uJesu wazalwa isoni kodwa waphuma engcwele. Ingakho igazi lakhe likwazi ukuhlanza. Khuluma ngegenealogy ke. Now ngibeka izathu sokuthi why uyithole isehle sodwa encwadini ezahlukeneyo. Ukuveza ubufakazi authenticate indaba. Now la esifunda khona ke bisi emva kwensuku eziyisithupha uJesu wathatha abafundi bakhe abathathu emva kwensuku eziyisithupha. Suthi emva kwensuku eziyisithupha kwenzakaleni kwenzeke lento verse 13 uJesu eseCaesarea Philippi lapho uPetru ambulekelwa ukuthi uJesu ngubani. Emva kokubuza uJesu ukuthi abantu bathi ngubani, so nina nithi ngubani. After 6 days from leso sehlo uJesu wabiza abafundi bakhe abathathu. Wangababiza bonke wabayisentabeni. Uma benyuka intaba ethe kwelinye kwabanye ababhali liyaveza ukuthi uJesu wayethe abathandazi. Ehambe nabo beyothandaza. Bafike bazela. uJesu waqhubeka wathandaza. Uma bethi bayavuka bavuka uJesu eseyisinye isimo. Abathandazi njalo. Kodwa lo othandazayo kukhona izinto ezikhona isimo asithathayo. Laba balele baboniswa into ezinkulu emva evukeni ekulaleni. Now uma bebona uJesu ekhazimula la entabeni ayinalo igama layo intaba ngoba ayaziwa kuthiwa iMount of Transfiguration emabhabheleni esiNgisi ibizwa ngesehlo
esehleka khona esenzeka khona ayibizwa ngegama lentaba ngoba vele intaba obviously ayibalekile kodwa isehlo esehlika khona isonto lami nelakho libalekile indaba isekutheni kwenzakalani esontweni lami nelakho intaba esithandaza kuyo ayibalekile ukuthi uthandaza eJerusalem noma uthandaza eSamaria kodwa uNkulunkulu ufuna bazomkhonza ngomoya yebo location is not important. It's your spirit, the attitude, nenhliziyo omkhonza ngayo. Now, unyukela entabeni igama lishiwo uyakhazimula uJesu. Banyuke naye. Uma efika phezulu ekhazimula emva kokuvuka. uPeter emva kwalokho uqhamuka bengazani. Obviously uEliya wayazi ngoMoses ngoba waphila emva kwa nomthetho kaIsrael kwathiwa umthetho yes hayi ngoba kumthetho kaMoses ngoba uvela kuye it's because uvela ngaye ingakho siqinisele esifundisweni sabapostoli hayi ngoba kuyifundiso yabo imfundiso yavela yes bethu ibandla kaBheki hayi ngoba wayibona ingoba laqaleka yes. Now, abazali labantu, what is amazing? Lithi iBhayibheli bavela kuLuke chapter 9 singamfundanga. Lithi iBhayibheli babexoxa ngokufa kukaJesu. These three people. Abazali uMoses wamkela umthetho wendlela yokukhonza utabanekele nokuhlatshwa kwezilwane nokuxolela kwezono ekhomba into isazokwenzeka uma kulesi sehlo uMoses unikwe privilege yokuthi lento ayeloba ngayo noma ayepolofita ngayo ayibone. Just imagine Moses died but akekho olazi ithuna lakhe. No Eliya wathathwa ngenqola yomlilo, didn't die. Now, miraculously, uNkulunkulu wabahlanganisa entabeni. Lithi iBhayibheli babexoxa, yezo bazalwane. These people, uMoses, uEliya, uJesu, babephila ngezikhathi ezihlukene. Kodwa miraculously uNkulunkulu wenza ukuthi babe nemeeting. Now, akekho omunye o-introduce omunye phakathi kwabo. Kuthe imfowethu yabona ke no Eliya, Mose uEliya lo. Eliya mina nguJesu. Nobody. Bathi mebevela bahlala endabeni, baxoxa ngokufa. Nabafundi babazi ngalaba prophets. Amongst them, lithi iBhayibheli njengoba lithi kwabonakala uEliya noMoses. Who told them ukuthi this is Elijah and Moses? Nobody told them. But they knew ukuthi lo uMoses lo Eliya bengakaze bababone. Uma ngase kungene uJesu nje la. No, angeke ngimtshele unyameni ukuthi nangu uJesu. Everybody will see this is King Jesus. And everybody will bow. And everybody will give glory. uAdam wavuka sekumunkosikazi la sekumuntu wesifazane la elele ngeke wavuke khona into proclaimayo declare wathi lo ithambo lamathambo ami nenyama uNkulunkulu didn't tell uAdam bona ngenxa ye-potential uNkulunkulu ayibeka kuye emoyeni wakhe warealize ukuthi lo uvela kimi engambonanga ekhishwa kuye. Amen. Same thing happened. Baba recognize. Now, uthi-ke uPetru
emangazo ilesisimo noma ilesehlo uyakhuluma kuPetro because of his personality esiyazi eBhayibhelini ukuthi uyena ohlale nje forward ngokwepersonality yabona ngokwepersonality abanye amadodana kaZebedeo abanye baseSamaria bengafunanga ukudlulisa uJesu khona wathi inkosi why don't you call umlilo la ubaqothule bonke laba bantu njengoba bengafuni usi-accommodate uJesu obakhuza abanye babedla imali yeministry uhamba nabo uJesu akabasuse eduze kwakho uhamba nabo njengoba hlezi nje la we have different personalities we have different backgrounds we have different weaknesses akekho uJesu amlahlayo njengoba hlezi la uhamba nathi so uya nathi ezulwini sinjalo wamphika uPetro wathi angimazi lo muntu engikhuluma ngayo kodwa uJesu wathi Peter uma usuphendukile wondla amawundlu umevuka uJesu engena umnyango uvaliwe ethi ukuthula kube nani azangabuza ukuthi uPetro uPetro lo wangiphika ethi akangazi ngihambe naye sengenza imangalise ngakho wathi ukuthula akube nani he didn't judge abantu uJesu ngoba ama personalities abo ngoba uyazi ukuthi salvation is work in progress not be perfect salvation but we are working out our own salvation we hamba nabantu uJesu with different personalities and different weaknesses ngaphandle kokubajaja abalahla wayisidlo eshilo ukuthi la odla kanye nami uzongikhaphela wangam-expose thina wangamneka ubuze bakho umuntu phambi kwethu phambi kwabafundi uJesu kanjani uhamba nawe with the hope yokuthi you one day you will change ungajabuli umzalwane mewa ungakuthokozela umzalwane umuzwe thiwa udlisono uthi kade ngangibona ngisho kanje enkonzweni ngathi udlisono enyama wayenzi leyo nto uJesu didn't do it. Who are you? Umjudge ngoba bonke bafuna besindile uthi angizange ukwahlulela izwe kodwa ukuthi izwe lisindiswe ngami wathi hamba ntombazana ungabusona wathi nami ngikulahla emphambi komuntu oholi wathi yonini intombazana emphambi komuntu ongcwele wathi ongcwele ongenasono angikulahla kodwa hamba ungabusona angikulahla kodwa mose uqhubeka ingabi lifestyle indlela adophila ngayo yes ngoba singcwele noma sona kodwa singcwele did you know that noma wona ngoba sithatha thothulini kodwa ititle yethu sabangcwele uyazi indaba because ukona asiyona lifestyle ahlezi baba bana esonweni kuyenzeka siwe phinde uvuka uthathe kodwa isona siyi lifestyle izoni abantu isono kwi lifestyle yabo now bambona baxoxa ngokufa kwakhe which shows ukuthi abaprofeti nomthetho babekhomba kuJesu babengeke baxoxe ngento ababengayikhombi kwabona abaprofeti besaphila noMoses into ayeyikhomba ngemhlatshelo wathi seyibona baxoxa ngayo uma understand uPeter wayengeke athi uJesu methi uzofa eJerusalem ezandleni zabaFarisi nababhali avuke ngosuku lesithathu umethi uPeter inkosi ngeke kwenzeke lokho yes connection uvimba iprocess yesalvation uPeter ukuthi uJesu angafi kodwa uJesu ezofa uhamba naye njalo lo muntu ukuyina cycle kaJesu kodwa umvimba ukuthi icebo kaNkulunkulu lingenzeki unaware bathi besithembile beMawusi besithembile ukuthi uzobuyisela ubukhosi kwaIsrael yakhumbula abafundi bethu njalo bathi besithembile uJesu they thought he was going to be a military leader
uJesu wayezobophula phansi kwengcinezelo yamaRoma. Babethembe lokho abafundi. Babazi lokho ukuthi uJesu ingakho abanye abafundi amadodana kasebedekwa think. Athi inkosi kwazi uma wabo. Wathi unesicelo uJesu wathi ucelani. Wathi ngicela indodana yami ihlale ngakwesokunene sakho, ayihlale ngakwesokhohle embusweni wakho. Wathi awuyazi into oyicelayo. Yes? Umuntu uzofa ufela lonke ihlabathi kodwa khona abantu ababhizi abafuna ama-position. They didn't have a full scope. Don't think ukuthi abafundi abawu-12 babe understand abe clear ngoJesu. Babengekho clear. Bazalwane. Ingakho uma behla la uzobona uma behla entabeni uthi uJesu ningatsheli umuntu ngento eniyibonile. Muqhubeka namavesi. Can you believe it? uJesu is the King of Kings. Is the Messiah. Usefikile. Kodwa utshela abafundi ukuthi ningasho lutho ngalento eniyibonile. uPeter wadeclare uJesu as the Son of the living God. Wathi ningatsheli umuntu. Kusho uJesu. You know why? Iyakilento engisho ukuthi they didn't have a full understanding ngoJesu. uJesu didn't want abafundi but declare into abangayi-understand. Wathi lindani ngize ngivuke. Evukeni kwakhe behlelwa amandla. Wama uPeter emva kwePentecost kokwehleka amandla. Washumayela. Washumayela. Wasindiswa 3,000 people. He was telling them to wait for the time. Senembathiswa amandla. uJesu engamthusi indaba ukuthi wenza imangaliso. Yes, abantu bamlandela ufida abantu. uJesu wayengazele lonto. uJesu wengafune declarewa as the Messiah before he died. Did you know that? Ngisho amadimoni athi Jesu, ndodana kaNkulunkulu usihluphelani. Yakubona?